Trebinjski advokat i književnik Nebojša Rudan izdao je svoj 7. roman po redu i izuzetno zanimljivog naziva Bože, može pravde. Rudan je kroz svoj prepoznatljiv stil pisanja prošao kroz istoriju na jedan specifičan, satiričan način. Iako su nam danas puna usta demokratije, vladavine i prava, Nebojša Rudan piše knjigu pod neobičnim satiričnim nazivom Bože, može pravde. Upravo njegov, uslovno rečeno, prijepjev srpske himne Bože pravde provlači jednu dozu humora uporedbe sa onim kafanskim može kafa, može piće. Iako mnogi će pomisliti da se Rudan šali sa ozbiljnim stvarima, istina je sasvim drugačija. Pa dobro, mi svi znamo da je kod nas Srba, barem od doba Karađorđevića, pa na ovamo zvanična državna himna Bože pravde. A ovako intonirano Bože zarez može pravde u formi pitanja, vidite svakako da je tu sadržana jedna doza humora. Kao može kafa, može piće, tako. Neko će reći da se šalim sa ozbiljnim stvarima, ali ne znam šta je uopšte više ostalo ozbiljno na ovome svijetu. Nisam ja čovjek koji je sklon karikiranju stvari, ali jednoj dobroj dozi humora. Ne želim da sam sklon, znači ne smatram sebe nekim velikim duhom, a nisam ni neki mali, ne znam, nisam, ali uglavnom živim u tom svijetu, ovo je znači neki 7. roman po redu i čitav život živim, ne znam šta drugo ni da radim, nego da pišem, ali svi ljudi od duha u jednom momentu dođu do saznanja da su svi ti neki filozofski sistemi, neću reći lažni, ali besmisleni od Platona ni Aristotela, ono što bi svojevremeno Goran Bregović rekao o tome, ni Aristotel nije rekao Bog zna šta, u tom smislu života i tako dalje. Pa onda u jednom momentu ti neki veliki duhovi pređu na nivo humora kad vide da svaka neka takozvana ozbiljna priča na ovom svijetu koji je tako ustrojen kako je ustrojen je jedno gubljenje vremena i da onda da bi se čovjek tako ljepše osjećao kada se pomiri sa apsurdima, onda živi dugo i srećno i tako kažu, ima monotonija i svojih dobrih strana, kažu što ti je život monotoniji, duže ćeš živjeti. Poslije ovakvog odgovora postavlja se pitanje šta to Rudan kroz svoj roman ismijava. Pa ismijava uopšte tu ljudsku sklonost da napravi nešto megalomansko, da napravi nešto ozbiljno, znači sve u svemu da ovaj svijet ovakav kakav je i ne treba uzimati previše za ozbiljno, jer mislim da nije to samo ovo kod nas nakon raspada Jugoslavije, mi smo živjeli u nekom snu. Mislili smo da živimo u jednoj najljepšoj zemlji na svijetu koja je fakat bila i relaksirana socijalno i ekonomski, šta ja znam, kulturno da ne pričamo. Ja vas da kažem, jedina mana SFRJ koja je fakat bila ideološka država, ali je činjenica da je bila država, to niko ne može osporiti, jedina mana joj je bila što je bila na određeno vrijeme. Znači, to je jedan lijep san, ali ima onaj zvonarin, onaj budilnik sa ona 2 velika zvona, u 6 ujutru, ne znam, vi sanjate neki prelepi san da ste tamo negdje na Bahamima, ali kako u tom momentu zazvoni i to nemilosrdno pobuca tišinu, onaj veliki budilnik, onda vi se probudite, shvatite da je sve to bio samo san, onda znate, čovjek ima tu sklonost da ponovo sklopi oči, ne bi li ponovo usnio onaj isti san, on se više nikada neće vratiti. Mislim, mi smo nakon raspada Jugoslavije u stvari saznali na kojoj planeti živimo. Surovost, nemilosrdnost odnosa među ljudima, to je od kad je svijeta i vijeka uvijek tako, a mi smo tako nekih 50 godina živjeli pod nekim staklenim zvonom i kad se je raspalo to stakleno zvono, onda smo se našli tu gdje smo se našli. Što se tiče sklonosti ka humoru, pa eto, ja sam uvijek čovjek koji je bio i ostao čovjek koji gaji taj smisao za humor i smatram da je mene neko lijepo to napisao, zabilježio, kaže, ljude koji ne znaju da se šale ne treba uzimati za ozbiljno.
Na pitanje život prije ili poslije rata 90-ih osvrće se na riječ sistem. Pa baš kad ste upotrijebili riječ sistem, na prvim stranicama tu romana kažem da na regionu bivše Jugoslavije, na svim ovim prostorima gdje mi živimo, beskičmenjaštvo, poltronstvo, udvorištvo, bezobrazluk, nedavanje pardona, neuvažavanje bližnjeg, da to u stvari nisu odstupanja od sistema, nego su sistem sam. Nažalost, to se etabliralo kao sistem, upravo ovo što sam, sve te negativne stvari. A izuzetak od sistema su one stare, arhaične vrijednosti, bliskost, korektnost, toplina, ljubav prema bližnjeme, to se nažalost sad tretira kao izuzetak od ovoga što se etabliralo kao sistem. Kroz razgovor sa Rudanom dotakli smo se i serije Šešir profesora Koste Vujića o tom sistemu obrazovanja, vaspitanja, načina komunikacije, jednostavno života u monarhiji. Pa čujte, prije svega moramo povući razliku življenja u monarhiji i republici. Monarhija je sistem u kojem ološ ne može doći na vlast jer postoje mehanizme, ima svoju stalešku podjelu i te mehanizme koji u startu onemogućavaju da ološ ispliva na vlast. Profesor Vujić iz ove serije koga vi pominjete, koga je utjelovio Aleksandar Berček, je li tako? U toj seriji, to je vrijeme Kraljevine Srbije ili tamo Kraljevine SHS kada je to već sve zapadalo, bez obzira sad to, nećemo sad o Aleksandru Karađorđeviću, o tome sad pišem drugu knjigu, to ćemo drugi put. Znači, to je po meni vrijeme kada je Bog hodao po zemlji. A znate, republika, sama etimološki, kad pogledate šta znači, kako je nastala riječ republika, od latinske dvije riječi res publica, republika. Znači, res publika znači javna stvar u prevodu. Zamislite, javna stvar, javna kuća, javna ženska, javni WC, javna tajna. Znači, to je te eksplicirane posljedice življenja u republici vidimo danas kroz zadrugu, farmu, gore, kroz vršljanje tog polusvijeta, toga ološa. Čujte, znači ja sam čovjek koji je pod nekom svom ideološkom ubjeđenju zakleti antikomunista. Ali se jednostavno, kad pomenjete školstvo, mora priznati jedna stvar, tu školstvo i zdravstvo i jedan određeni sistem vrijednosti o kulturi da ne pričamo. Mi danas evo ne bi imali, kad dođemo kući da slušamo kakvu muziku na našem jeziku, mi ne bi imali iz čega, nemamo nikakvu kulturnu baštinu, izuzev one koja je nastala u vrijeme bivše Jugoslavije, jel tako? To uopšte nije sporno. Znači, ovo je ambijent u kome se više nikada neće pojaviti ni Arsen Dedić, ni Dragan Stojnić, apsolutno nemoguće, nema ni Lebi Šola, nema Bijelog dugmeta, nema Indeksa. Ima, na primjer, neke ljudi koji podsjećaju na sebe stare, kao poput recimo Zdravka Čolića, ali vidite, posle rata, kada je se taj sistem razorio, kad više nema ni Kornelija Kovača da mu piše pjesme, izgleda da je Zdravko počeo sam sebi da piše, na račun stare slave, te koncerte i tako dalje. A ovo novo što se tek pojavilo na vrata, vi to vidite da to apsolutno čak i ne oni pakistansko-tadžikistanski melos, onih kontejnera pogrebanih negdje preko Pinka. A najbolji primjer vam je Željko Mitrović, koji je vlasnik tog Pinka, koji je autor te kanalizacije i tako dalje. Apsolutno, basista grupe koja je oktobar 1864, koja je jedna sjajna grupa, šteta što nisu 80. godina u Beogradu, to je, ne znam, vrijeme Milana Mladenovića i, ne znam, Sonja Savić, Đule Van Gogh ili, dobro da ne pričamo, Party Breaker, Kostić, Cane, to se podrazumijeva, to je znači taj fini šmek, to je taj Beograd. Iz vremena kad sam ja bio student i koji je bio toliko lijep kao grad pjesnika, otvoreni grad, otvorenog duša, otvoren srce, koga ja jednostavno ne mogu da izbijem iz glave. Ne mogu, i što više odlazim u današnji Beograd i što više čitam stvari iz današnjih Beograda, ja samo više, pošto to tako, ne znam, nekako emotivno primam, ne mogu da podnesem i onda se ta moja bol, koja je već možda prerasla u frustraciju, onda se to manifestovala već kroz onu, ne znam jeste li vi to registrovali 2016. sam objavio jednu zbirku priča koja se zove Quo Vadis Beograde. Sve je to tu, mislim, i ovo danas isto je to, sve je to, ima ona knjiga Crnjanskog lament nad Beogradom, to je znači nekakav lament nad nekim starim Beogradom, samo što sam ja to sad u ovoj knjizi što kažete, koja je spoj jedne filozofije i humora u jednom momentu. Ovo je prvi roman kada sam se malo dopustio sebi, pa da vam kažem, na nekom svom 7. romanu
čovjek malo sebi dopusti luksuza. Ne znam, kad već stvori neku duhovnu zgradu, pa kad se već popenje gore na 7. sprat, onda može malo i da se skine u neku trenerku i neke papuče, da da sebi malo oduška, da se malo poigra sa formom. Ja sam se tu malo poigrao sa formom, znači koja mora biti umjetnički relevantna. To poigravanje sa formom ne znači proizvoljnost nikakvu. Znači, dao sam sebi malo oduška humora, ako budete čitali, odnosno vjerovatno ćete je čitati, vidjet ćete tu jedan humor Alan Fordovskog, vi ste čovjek iste generacije, znate tu vrstu humora, ili u TV seriji Montija Pythona. Tako da, i ovo je, znači, na ovom 7. romanu sam se prvi put malo nekako oslobodio stega da to mora biti nešto, ne znam, super intelektualno, super pametno i tako dalje. Malo sam sebi dao oduška u tom smislu da ima tu dosta humora i što je po prvi put u prvom licu. Znači, u svemu tome pišem o Srbiji, koju označavam kao despotiju balkanskog orijenta sa skraćenicom DBO, jer onih 408 godina, da budem, ja ne volim to kad kažu 500 godina, jer mi Srbi volimo da pretjerujemo u svemu, i u dobru i u zlu, a čak u zlu pogotovo. Pa ono se pretjeruje, mi smo 500 godina, inače taj kompleks velikog naroda, kao ne može se velikom narodu ni dogoditi, nego neka velika nesreća. To je na toj morbidnoj tezi je Dobrica Ćosić profitirao i stekao status najvećeg živog klasika srpske književnosti, što nigdje veze nema. Znači, ne radi se o 500 godina, znači, evo baš ako izračunamo, od pada Smedereva 1459. to je s ove strane, a s druge strane nije čak ni Berlinski kongres, nego je 11 godina prije, kada su turski garnizoni definitivno napustili Srbiju, to je bilo 1867. godine, zahvaljujući knezu Mihajlu Obrenoviću. Znači, to je tačno kada se izračuna 408 godina turske vladavine. Ostavilo je naravno svoga utjecaja na naš mentalitet. Mislim da nije to izgovor. Ali od kakvog smo mi to genetskog materijala sazdani kada smo dozvolili da nam Turci, takvi kakvi su sa tim svojim orijentalnim sistemom, uključujući svakako, vi znate da je sa istoka pederastija došla, vi danas vidite sjedište LGBT populacije kao Engleska, ne, sa istoka je to steklo, iz Persije, odatle je ta kolej. Rudan je svjestan da nema široku čitalačku publiku, ali je i svjestan da današnja književna djela u nekoj ozbiljnoj uređenoj zemlji nikada ne bi ugledali svjetla dana. Piše upravo za tu svoju publiku i za svoju dušu. I tako dalje, znači da nam ti Turci nesretni promjene i mentalitet i karakter i tako dalje. Evo recimo možete paralelu povući otprilike u istom periodu kada su Turci tih 400 i kusur godina bili u Srbiji, Britansko ostrvo je bilo pod vlašću Rimljana. I sad kad pogledate Britaniju, jel vidite neki trag rimske vladavine? Malo šta ćete vidjeti. Znači, govori se znači o jednoj otpornosti, genetskoj otpornosti Britanaca koji su uspjeli da se sačuvaju za sve to vrijeme i čak da postanu još jači nakon što su ispratili Rimljane kućama, a nažalost mi smo ovdje poprimili najprljavije i najnegativnije od toga orijentalnoga, levantinskoga, ja tebi, ti meni, to orijentalno klupko, učini ti meni uslugu, ja ću tebi. Pogotovo taj odnos podanika i gospodara. To sam baš tu tretirao. Stalaški sam podijelio tu moju imaginarnu zemlju koju zovem despotija Balkanskog orijenta sa skraćenicom DBO. Prva asocijacija je Srbija, ali isto je to i Crna Gora, isto je to i Republika Srpska, znači gdje god žive Srbi po tom ustrojstvu roba i gospodara. A kad sam malo pripomenuo Dobricu Ćosića, nećete vjerovati, znači u romanu Vrijeme vlasti on postavlja ovu rečenicu koja je za mene vrhunac jednog idiotizma, patologije i morbidnosti, a ta rečenica kaže da bismo bili celoviti ljudi, moramo se naučiti da trpimo svoje gospodare i da ponižavamo svoje podanike koji su ispod nas. Vjerujte mi, taj najpoznatiji takozvani srpski pisac, ne znam kako su ga više, nema te nagrade koju on nije prvi, koja se god književna nagrada ustanovila, znalo su da je rezervisano prvi ta nagrada, Ninova 54. pa sve druge, Vitalova, Meša Selemović, ne znam više tih nagrada koliko je bilo, prvi dobitnik, to se znalo da to mora biti Dobrica Ćosić, koji je istovremeno autor ove rečenice. Ako ne vjerujete mene, otvorite knjigu Vrijeme vlasti pa ćete vidjeti. Da li postoji mogućnost resetovanja naroda, vraćanje na fabričko podešavanje? Pa ja mislim da malo će do koga dobiti, ja uopšte više nemam ni tu pretenziju, prije svega davno je to još rečeno, to u istoriji čovječanstva utjecaj jednoga pisca na njegovu epohu je ne nula, nego negativan čak, ta epoha ostane još pokvarenija nakon te knjige, sve se to svodi manje više na glas vapijućeg u pustinji. Ja imam jednu šačicu
odnjegovanih čitalaca, tako da vam kažem. Inače, ne vjerujem ja te priče o milionskim tiražima i to kada to postane kao nekakav, ne znam, Harry Potter ili kad, malo prije sam pomenuo Zdravka Čolića, žalosno je to kad dođete u neku malu prodavničicu STR, ne znam, Trebinju, pa vreću praška za tečenco i dobijete kao poklon ako kupite tu faks, helizim, dobit ćete CD Zdravka Čolića ili da benzinskim pumpama imate da bude malo vulgaran, menstruacione uloške, prezervative muške, pajsere i na Driniću prije. To je tako poredano, na benzinskim pumpama se to prodaje, vjerovatno nije ostalo neđe kalo po knjižarama ostao. Ja mislim da bi sad Ivo Andrić prevrtao u grobu sigurno da je znao kako će sudbinu doživjeti nad njegova na Drini. Eto, uzimamo u njega kao vrh te piramide, jeli, na kraju krajeva i kao Nobelovca jedinoga sa ovih prostora istočne, jeli, južnoslovenskih naroda, jel tako, jedino bi i nikad, ja niko neće ni primerisati ono što se kaže, eto on je dobio, pa nije baš tako bezvezan je dobio. Kad bi vidio gdje su završile na tom jednoj deponiji gdje su završile njegove knjige i kakav je odnos. Znate šta, jedan narod koji ne samo da ne poštuje svoje velikane, nego čak nije ni svjestan tih svojih velikana, kao mnogi nisu svjesni Borislava Pekića, jednog od genijalnog pisca, jednog od najvećih koga je srpski narod ikada imao, onda bojim se da taj narod neće mnogo dobro proći u istoriji. Na kraju krajeva narod kakav je, takva mu se i istorija dešava. Vjerovatno nama se kao narodu ne bi dešavala ovako ružna istorija da i mi sami da smo bolji. Mislim samo, neću reći represivnim elementima, ali jednom jakom čvrstom rukom, što kažete vi, vraćanje u korito, znate kako. Ne želim da budem zaista da ima neko pežorativno poređanje, ali kada, ne znam, krave pasu na livadi, ne zna krava gdje je čije zemljište, pa će preći kod onoga komšije tamo u zabran. Ako se vi nestanete ispred nje, pa je malo štapom pucnete za početak da se kao vrati, ako baš ne posluša da je baš malo jače opalite, da vam kažem, ja vjerovatno iz neke antikomunističke sujete ne mogu da kažem komunisti vratite se, sve vam je oprošteno. U tom političkom smislu to Ustav 74. razvaljivanje Srbije, to je zaista mrlja, crna mrlja koja se nikada ne može oprati, i Brionski plenum i sve to. Ali Boga me, evo u kulturi smo pričali, tu u kulturnoj sferi da je 20% od onoga rigoroznih onih kriterijuma kada se znalo ko može pjevati na festivalu, ko može objaviti knjigu, ko može snimiti film. Vjerujte, evo ja sam, na primjer, 2010. godine bio sam u Novom Sadu na koncertu sada pokojnog Arsena Dedića i ona čuvena njegova pjesma Moderato Cantabile. Ja sam rođen u junu 64. on je na sceni kaže, evo jedna pjesma potiče iz januara 64. Ja sam znači shvatio da je pjesma starija 6 mjeseci od mene. Mislim, ide doživjela bezbroj obrada, ibrice. I na kraju kaže na tom festivalu, kad je Arsen poslao tu pjesmu, kaže osvojila je 3. mjesto, 3. nagradu. Ja sam se samo pitao kako su tek prve te dvije bile kad je on. Da vam kažem, danas ti nema nikakvih kriterijuma. Vidite, Marina Tucaković neki dan kaže, ne mogu nikome da dam tekst. Ne zato što je ona, jeste da je bolesna, ali ona zaboravila da piše dobre tekstove. Znači, nema te ciljne grupe. A mediji sve to plasiraju, razumijete? Nije narod jede ono što mu se servira na sto. Sada ja sam to davno pričao, da Mozarta da forsirate pola godine, poslije pola godine svi bi zveždukali malu noćnu muziku. Nije u tome to stvar, nego narod nekritički prihvata sve ono što mu se servira, a mislim da nažalost da to ima i političku pozadinu. Ovakvih knjiga kao što je moja nećete naći mnogo po Beogradu, jer to izdavači ne žele da objavljuju knjige koje sadrže bilo kakvu misaonost, koji pozivaju čitavaca na razmišljanje, nego je u stvari to jedan politički projekat, a eksponent tog političkog projekta i Ninova nagrada, sve je to u službi istoj, je Laguna. Eto, to je kao najprestižnija kuća koja to izdaje, a mislim da ti šefovi Lagune imaju input da objavljuju samo one knjige koje sadrže, odnosno koje ne sadrže ništa, knjige potpune misaone ispraznosti, da bi se preko tih knjiga izvršilo misaono pražnjenje čitalaca. A u krajnjoj liniji mislim da je u pitanju politički projekat, jer čovjek koji izgubi tu kulturu razmišljanja, da shvati šta je pročitao u toj knjizi, on će prije ili poslije izgubiti kulturu razmišljanja komu je na čelu države i koga vodi, a to jeste cilj vlasti da se cementira, da se mumifikuje stanje na neodređeno vrijeme, da se doživotno vlada.
Upravo radi one moje šačice od njegovanih čitalaca, možda neki ne znaju da sam to objavio, čisto da se ima neka informacija, jer vi znate da ove druge kuće ne žele da, jer misle ovako da ću ja zloupotrijebiti mikrofon, ne znam da ću ga pojesti ili da ću nešto pričati protiv vlasti i tako dalje. Znači, nemam apsolutno tu pretenziju, znači ne bih ja prestao, ja ću, ako je politička emisija sadržaja, naravno da ću ja pričati ono što mislim. Ali ako je ovo, znači, posvećeno ovome mome romanu, naravno da ću ja pričati. Znači, u svakom slučaju, vi ste za sve ovo vrijeme ta jedina kuća koja ovo prati, a kažem, meni do publiciteta odavno već nije stalo i što se pisanja tiče, znate, ja sam vam tu, to vam je kod neki poodmakli stadijum narkomanije. Znate, kao ni stari narkomani kad pričaju, nikad nije kao prvi put kad se pocne heroinom. Recimo, taj moj adrenalin, kad mi je prva knjiga izašla 2004. u Novom Sadu, pa ja sam negdje gore, koraci, kolaki i oblaci gore. To samo za kraj. Ali kažem, to je kao okorjeli narkoman. Nema znači više nikakvih posebnih zadovoljstava, ali ne možete više bez toga. Ne možete. Prva polovina romana je izuzetno zahtjevna za čitanje, dok u drugom prožima se humor na neke današnje pojave. Posebno nam je zanimljiv dio kada se osvrće na današnji Beograd, žalići za onim što je taj grad bio nekada. Znači, to je potpuno jednom suprotnom pravcu, da je otišlo i ta pseudometropolizacija Beograda, jer ja se ne znam baš u ovoj knjizi, Beograd je metropola, zašto? Zato što ima metro do pola. Pola je napravljena, druga pitanja će li ikada biti napravljena, a vjerujte mi ima dobrog humora, nećete zažaliti i kaže vam prvi put sam dao sebi slobodu u prvom licu, negdje u drugom dijelu romana, sad kao ja se pojavljujem u Beogradu i sad moj doživljaj onoga koji nosi u glavi onaj pluskvamperfekatski Beograd 70. i 80. godina prošlog vijeka i Beograd today, pa ko voli neka izvoli. Ali Ruda ne miruje, i dalje piše, pa se uskoro može očekivati njegov novi roman. Spremam, bit će dostupno ako ga mogu tako, mogu biti tako neskroman da ga nazovem nekakav svoj kapitalni roman, čiji će centralni lik biti Aleksandar I. Karađorđević i kralj koji je podcrtao Srbiju i sve ono što su Obrenović i Karađorđević bez razlike 200 godina pravili, ali neće biti po modelu ono što je Vuk Drašković pravio, znači jedan potpuno drugačiji pristup, a znate šta, ja sam pola mene je pisac, pola mene je advokat, a ovo pola advokat ne dozvoljava neku zezanciju, znači jednu racionalnu kontrolu istorijskih činjenica. Postoji nešto što zove umjetnička sloboda, ali ne možete vi sada reći, ne znam, jer sad bio je majski prevrat, kad su ubili onoga nesretnika Aleksandra Obrenovića i njegovu ženu Dragu Mašin. Ne mogu ja sad izmišljati decembarski prevrat da je bio, Ako je bio majski prevrat, bio je 29. maja, razumijete, znači ta jedna kontrola istorijskih činjenica, a onda te činjenice istorijske nadograđuju umjetnički koliko god ima sposobnosti i moći za to. I to je umjetnička sloboda, ali ono bazično činjenice, naravno to se može samo uzeti dokument i možete ga i prepisati kako je, ne znam, u telegramu nekom šta je napisao Nikola Pašić Aleksandru ili obratno, pa ajde možda malo da izmijenite i red riječi, nije sad to neka velika stvar, ali nekakve kapitalne stvari izmišljati kao što je inače sada su skloni pisci u tom takozvanom novom srpskom talasu u kojem vjerujte to nema ništa, to je totalno jedno obezvređenje, to je jedna totalna... A na kraju krajeva knjige su onakve kakav je ambijent iz kojih te knjige proizlaze. Ako vidite vi ambijent današnjega Beograda sa kladionicama, sa rijalitima, sa zadrugama, sa jednim motom životnim, udri onoga prije sebe, ne ljubi bližnjega svoga, nego udri bližnjega svoga da prije njega stigneš na cilj. To znači, u stvari, to je nagon za samodržanjem. To nije ništa drugo kao ko tebe vidi kad si na dnu, udri i ti prvi da ne bi bio udaren, šta je to nego poziv na ljudožderstvo? Ja se bojim da je današnji Beograd u toj nekoj fazi, u jednoj potpunom raskedu sa svim, ne samo pravoslavnim vrijednostima, nego sa vrijednostima jedne hrišćanske vjere. Preporučujem vam knjigu Bože, može pravdi, kako bi i vi došli do činjenica, ali i potrebne doze zdravog smijeha na realnost.